turashaka kurangiza inyigisho z'uno munsi zijyanye n'amasengesho turimo ku bantu babiri n'ingo zabo, kugira ngo umenye impamvu ari ingenzi kumenya ko imihango n'imigenzo ntacyo izakumarira. Kwitwa umukristo uri imihango n'imigenzo utibaza nimba ubwiza bw'Imana bukuriho nyuma butakuriho, utibaza nimba wemewe nawe cyangwa utemewe, ni ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe cy'isanduka y'Uwiteka murabona niho haturutse ijambo ikabod, isanduka kunyagwa n'Abafilisitiya bakayitwara iwabo mu nzu y'igwamana cyabo Dagoni. Niho haturutse ibihe bya ikabod. Uriya Mukafiniyasi umuhungu wa Eli tamyi mukuru, umukaza nawe niyo yavuze ikabod, atari uko sebukwe yapfuye, atari uko umugabo we yapfuye, kubera gusa ko yumvise inkuru y'isanduku y'Uwiteka ko yanyazwe. None mu mateka y'iriya sanduku y'Uwiteka, murazi ko kugeza n'umunsi nta muntu azi aho iri. Turafite gusa ama hypothèse, ariko nta muntu azi aho iri. Imana niyo izi aho iri. Amen. Hiramutse ibonetse isi yose yayitangarira. C'est l'objet le plus précieux de toute la terre et de toute l'histoire. L'Arche de l'Alliance. Act of Covenant. None igihe banyagaga isanduka y'Uwiteka Abafilisitiya bakayitwara. Amen. Haleluya. Bakayitwara. Amen. Batubwira ko bayimaranye imyaka 7. Samuel wa mbere 6:1. Isanduka y'Uwiteka Abafilisitiya bayinyaze bayimarana imyaka 7. Samuel wa mbere 6:1. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Amen. 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Amen. Nyuma y'amezi 7, kuko Imana yabateye ibyago, ndiyo ndahina barayirekura, irijyana bayishyize ku igare rikuruwe n'ibimasa, inka. Nibwo bari uburyo bwabo bw'Abafilisitiya bwo gutwara ibintu by'agaciro. Ariko murabizi ko mu bisanzwe y'asanduka amategeko ayigenga ikwiye gutwarwa ku ntugu z'abatambyi. Amen. Yave de bar ku ntugu. Ariko Abafilisitiya bumva ntabwo babizi ibyo sanduka amategeko ayigenga. Noneho izo nka ziragenda ziriyobora zijyana muri Isirayeli. Igeze muri Isirayeli yagiye hehe? Ibice 7, umurongo wa mbere gere ku murongo wa 2. Nuko ab'Kiriyatiyeyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka, bayizamukana umusozi bayishyira mu Aminadabu, maze bereza umuhungu we Eliyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Aho isanduku igereye Kiriyatiyeyarimu hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, ab'inzu ya Isirayeli yose bashaka Uwiteka barira. Amen. Imyaka 20 barashize mu nzu ya Abinadabu. Amen. Muri iyo myaka 20 inzu iri kwa Abinadabu nta n'ikintu na kimwe tugeze twumva cyabaye mu nzu ya Abinadabu. Isanduka y'Uwiteka mu Bisirayeli mu gihe cyose bemewe n'Imana niyo yaberaga uburinzi, niyo yari kabod y'Imana muri bo. Isanduka y'Uwiteka imyaka 7 mu Bafilisitiya ibateza ibyago, wapagani. None imyaka 20 muri Isirayeli mu nzu ya Abinadabu nta na kimwe cyabaye. Umumva biri normal.
nyuma y'imyaka 20 Dawidi ari ku ngoma aza kuyicyura kubera ko bayitwaye mu buryo butemewe. Umwe akahagwa, Uza akahagwa. Noneho Dawidi agira ubwoba, aho kwijyana i Yerusalemu mu murwa we, ahubwo arahindukiza ayikatisha ayijyana kwa Obed-Edomu. Hanyuma Obed-Edomu, igeze kwa Obed-Edomu, dore ibyabaye. Samuel 2 ibice 6 ku murongo wa 9 na 11. Ibi ni ibintu bishobora kutwigisha. Uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati isanduku y'Uwiteka yaza iwanjye ite. Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obed-Edomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obed-Edomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obed-Edomu n'abo mu rugo rwe bose. Amen. Imara y'amezi 3 imigisha irisuka, byari twavuze les provisions célestes, birisuka bimenyekana hose muri Isirayeli, bigera no kwa Dawidi, agira ishari ryiza. Noneho ubwa bwoba kwitinya bumuvamo kubera yari afite inzara n'inyota ya presence y'Imana, bituma afata riske kujya kuyicyura. Ariko abanza noneho kureba ni gute Imana yavuze sanduka y'Uwiteka amategeko ayigenga mu kuyideplasa, nibiki nibuhe buryo bukiyokoreshwa. Kuko imigisha Imana yasutse kuri Obed-Edomu n'umuryango we n'urugo rwe, inkuru zarasakaye hose kugera n'ibwami. None kubabaza, kuki aho yamaze imyaka 20 nta mugisha? Kuki aho imaze amezi 3 gusa hari umugisha? Mubareke. Nubwo Bibiliya ntacyo kitubwira, birashobora ko kwa Obed-Edomu bararebye icyumba ntacyo bahoraga bakoreramo, n'ubundi cyari kiraho, niyo bagiye kuyitereka. Nubwo yafashe rero azira umuhungu ngo uzajye ubicunga, n'umuhango n'umugenzo. Birashoboka ko Obed-Edomu yarafashe aheza haruta handi mu rugo rwe, kabone nubwo ari kuyimukira, icyo cyumba bakagitunganya, noneho bakajya kuba ahantu haciriritse cyangwa ho hasi, ariko bayiha place nziza bafite mu rugo. Bivuga ngo Obed-Edomu yakiriye isanduka y'Uwiteka atari mu muhango, yayakiriye n'umutima ushima, ariko cyane cyane umutima wuzuyemo the fear of the Lord, umutima wuzuyemo la crainte de l'Éternel, umutima wuzuyemo igitinyiro cy'Imana. Yarayubashye. Amen. N'Imana iramwubahiriza. Nuvuga ngo rero ubukristo bwa kino gihe tumeze nka Abinadabu, sibyo? Dufite ijambo ry'Imana twararyizeye, nubwo benshi bitugora no kurimenya kuko nta munya turiha, sibyo? Twarakiriye agakiza, yego, isanduka iri muri twe, sibyo? Ariko nta kintu gihe imeze nkaho idahari. Agakiza karahari kameze nkaho kadahari, nkuko isanduka yari mu rugo rwa Abinadabu imera nkaho idahari. Mumenye ko Yesuwa yayise ngo l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre, niko yayise, ngo isanduka y'Uwiteka, ngo umwami w'isi yose, ngo mwabatambye mwe mwitegure, kuko iraza kunyura uyu munsi muri Yorodani. Mbere yuko banyura muri Yorodani yayise ngo isanduka y'umwami w'isi yose. Niyo yari mu nzu kwa Abinadabu, nta na kimwe cyahindutse. Niyo yagiye mu nzu kwa Obed-Edomu, yamanya amezi 3, ibintu birahinduka, imigisha irasendera kuri we no ku rwego rwose. None nimumva se ko igikuru nabwo ari imyaka umara mu gakiza, kuko n'ubundi yamaze imyaka 20 kwa Abinadabu, ariko uriya wayakiranye igitinyo cy'Imana imara amezi 3, ibintu byose mu buzima bwe, mu nzu ye birahinduka, byuzuramo imigisha y'Imana gusa.
uvuga ngo rero ikintu Imana ishaka ni uko ureba umutima wawe uhagaze gute imbere yayo, wakiriye gute ijambo ryayo mu muhango n'umugenzo. Ese ubanye nayo gute? Imana ubanye nayo gute? Ubanye nayo gute? Nibiki wigomwa ku bwayo? Ko Obededomu yayakiriye mu buryo butandukanye n'ubwo Abinadabu yayakiriyemo. Uyu munsi rero abantu benshi bibereye mu mihango n'imigenzo, nibyo bita agakiza, bakatajya bavungurira Imana akanya basaguye n'agafaranga basaguye. Ça ne change rien ça. Imana ishaka imitima yuzuyemo igitinyiro cyayo, ishaka imitima yuzuyemo kuyubaha, ishaka imitima yindishwa imishitsi no kumva ijambo ry'Uwiteka. Amen, haleluya. Rero nimwibaze rero impamvu uyu munsi rero nta mirimo y'Imana tubona, nta bikona tubona. Abantu rero barirwanaho, bariho barasitaragoringa uko bashoboye, ariko ntabwo tubona les voies surnaturelles z'Imana zipurvoya. Ntabwo tubona inzira z'Imana zikora ibintu mu buzima bw'abantu. Imana ikora imirimo yayo mu buzima bw'abantu mu nzira zirenze inzira zisanzwe z'abantu. Ntabwo abantu bagifite ubuhamya nyabwo uyu munsi, ubuhamya bw'Imana ibyo irakora mu buzima bwabo. Ce sont des témoignages simples là. Voyez ici. Amen. Supernatural Imana iri mu gitorero, iri mu buzima bw'abantu, hakoreka ibintu amagambo y'abantu ashobora gusobanura. Abanyabyaha, abapagani, batizera, impamvu batifuza aka gakiza turimo nuko ntibabona itandukanizo yacu nabo. Turi muri vie naturelle, bari muri vie naturelle. Nothing from the supernatural realm. Rien ne vient du domaine du surnaturel. Niyo mpamvu. Nyamara Imana ntabwo yahindutse, ijambo ryayo ntabwo ryahindutse, amasezerano yayo ntabwo yahindutse. Ahubwo abantu b'iki gihe nibo bantu bari mu buzima buri kure cyane y'ubuzima abantu b'Imana bakwiye kuba barimo. Nashaka rero dutekereze bavandimwe kuri Abinadabu na Obededomu. Aya si ama exemple concret. Urashaka ibindi? Ibi ni fact. Amen. Ese isanduka yagiye kwa Obededomu ni sanduka ni yindi yari kwa Abinadabu cyangwa nindi? Cyangwa ni replique yayo? Ni yindi. None se kubera iki hamwe yahatinze nta kintu cyahindutse, nta mugisha, andi yamara amezi 3 gusa imigisha. Ibaze rero iyo Dawidi ataza kwifata ikamara nk'umwaka, ahubwo Obededomu yari kuba umusupplier w'isi yose y'ibyiza. Marezima bahise bahimwaka amezi 3 yonyine. Murumva? Nawe rero wibaze, uri Obededomu cyangwa uri Abinadabu? Nta muntu ari bugusubirize, wowe niwe ukwiye gusubiza. Ubukristo bwawe, agakiza kawe, uri Abinadabu cyangwa uri Obededomu? Uri Abinadabu cyangwa Obededomu? Ese isezerano ryawe n'Umwami Yesu rihagaze rite? Ese uri fidèle kuri iryo sezerano? Uri umwizerwa kuri iryo sezerano? Uri umwizerwa? Kuko babyita isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rya kera ni Imana n'ubwoko bwa Isirayeli barasezeranye. Isezerano rishya ni Imana isezerana n'umuntu ku
ku giti cye muri Kristo Yesu. Wabibise? None isezerano ryawe na Yesu rihagaze rite? Uri umwizerwa? Ega ni alliance, ni isezerano. Uri umwizerwa? Niba rero udashaka ko ibintu bihinduka, wigumire mu buzima bwa Abinadabu. Wigumire mu buzima bwa Abinadabu. Amen. Abinadabu, sanduka ry'Imana ihambaye, ikaba mu nzu yawe imyaka 20. Nimba hari ibintu birumbye bikaguma birumbye 20 ans, 20 years, isanduka ihari. Uryama ukaba uzi ko isanduka iri mu nzu yawe, igitangaza. Imyaka 20, rien du tout, nta na kimwe cyahindutse. Amahane ni yayandi. Arwana n'umugore ijoro, ibaze isanduka iri mu kiriya cyumba, bakarwana n'umugore hari. Yesi ibibazo ra? Ariko kwa Obededomu imyaka 3, nako amezi 3 yonyine, ngo imigisha irisuka kugezaho inkuru zigera kwa Dawidi. Ko abantu batangiye kubona changement. Abinadabu ubwe ntiyitahura, byose birahinduka byiza. Glory, iyo ni glory, ubwiza bw'Imana butaha kwa Obededomu. Ubwiza bw'Imana butaha kwa Obededomu. Amen. Naje kubaza, abaturage bari ntago bamutinye, batangiye kumutinya no kumubaha. Na nibyo Imana yabwiye Eli, nzubahisha unyubahisha nzamwubahisha, uzasuzugura nzamusuzuguza. Niko bimeze. Obededomu atangira guhabwa ijambo mu ruhame. Obededomu atangira kuba umuntu abantu bifuza yuko baba inshuti ye. Atangira kuba umuntu agera ahantu bakamuhagurukira. Amen. Statut social irahinduka. Abarizwa mu kindi cyiciro gikomeye, kugezaho n'umwami Dawidi. Umenye ko umwami yari nyiri igihugu nibirimo. Kugezaho n'umwami nyiri igihugu nibirimo, Imana yari yakimuhaye akiyobora, sibyo? Nibikirimo. Kugezaho umwami nyiri igihugu nibirimo n'abakirimo, amugirira ishyari. Wumva yari yabaye iki? Urumva statut Imana yamushyizeho, kugezaho umwami Dawidi nyiri igihugu nibikirimo n'abakirimo, amugirira ishyari. Uwo mugisha bene uwo umeze gute? Iyi niyo Mana turavuga. Nous sommes des mesquins, tuviva des vies mesquines. Niyo mpamvu abandimwe tuguma turaho, agafaranga, akanoti, nibyo, akawunga, ibiki, amadeni akica abantu n'ibindi byose. Kubera iki? Kubera ko ntabwo dufite kabod, ntabwo dufite ubwiza bw'Imana, ntabwo dufite igitinyo cy'Imana, ntabwo Kristo arakuzwa mu buzima bwacu. Niyo mpamvu ubona rero tumeze gutyo gusa nka Abinadabu. Uko isanduka yinjiye niko yasohotse, ntacyo cyahindutse, ntacyo isanduka yamusigiye cyiza. Kandi yasanduka nyine ntabwo ari indi, ntacyo yigeze yihindura. Bavandimwe rero, turashoje rero, dushoje n'ikibazo ku muntu wese yisubize imbere y'Imana. Ese ubuzima bwanjye Imana iburebye bumeze nk'ubwa Abinadabu cyangwa Obededomu?
agakiza hari ikintu cyahindutse, hari ikintu agakiza kahinduye ubuzima bwawe. Hari ikintu cyahindutse mu buzima bwawe. Sejo nababwiye ubuhamya bwa Pawulo ko buri mu byiciro bitatu, sibyo? None se wasanze nyuma yo guhura na Yesu niki cyahindutse? Hariho mbere, hariho igihe n'inyuma. Ese hari ikintu cyahindutse? Nibyo rero umuntu akwiye kwibaza. Ntacyo bivuze kwinjira mu masengero n'ibiki ugasohoka agenda utibaza nikiye kintu kikugaragariza ko Imana ikwemera ko ari ubwe, apana kwibeshya bya bindi by'abarokore bitera amajeki cyangwa genda bakaguhanuzi Imana irakukundira kwemera. Akwiye kuba change, akwiye kuba changement. Ntabwo ari abantu bakwiye kubikubwira, bikwiye kwigaragaza. Amen. Kuko the dome isanduka yaragaragaye ko ihari, nawe ukwiye kugaragaza ko Yesu Kristo umwami w'ubwiza n'icyubahiro, haleluya, aba muri wowe. Amen. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushima kuri uyu munsi wabanye natwe ugira kane. Mwami, twese utugirire imbabazi, twese Mwami udutabare, tuvane mu buzima bwa Abinadabu yacumbiye igisanduka y'Uwiteka ariko ntacyo yigeze imumarira. Uduhe Mwami kugira imitima ihwanye nk'umutima wa Obededomu yacumbiye igisanduka yawe amezi 3 yonyine. Inkuru nziza y'ubwiza bw'Imana mu nzu ye, mu rugo rwe, mu buzima bwe ikwira mu gihugu cyose, kugeza aho Dawidi abyumva akagira ishari ryiza. Mwami, natwe uduhe uhinduka mu mitima yacu, kugira ngo Mwami isezerano ryawe turibike twemewe, kugira ngo Mwami natwe ubwiza bwawe tugaragareho, kabori yawe tugaragareho, shekina yawe tugaragareho. Turisengeye kandi dusengeye ubwoko bwawe bwose, kugira ngo Mwami uzane impinduka muri iki gihe turimo, nitube mu bukristo, mu burokore bw'imigenzo n'imihango gusa, ariko tube abemewe nawe mu izina rya Yesu, kugira ngo ubuhamya bwawe bugaragare n'abandi bose yuko Yesu muzima tuye muri twebwe, umwami w'ubwiza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.